Адам balası Allah bergen aylıkka, Allah bergen rızkıga kaniyet kılıp yaşagаны жақшырақ. Қарызға алып бизнес кылган, ушул мүмкүнчүлүккө жараша эле кылып жүргөн жакшы. Карызы болгон адам түнү күнү ойлош керек, мен карызды төлөшүм керек. Алымдарыбыз айтат, карызы болгон адам эт жегенге, таттуулук жегенге акча кетирбесин. Ал акчасын чогултуп, карызын төлөсүн. Нан чай ичип турсун, карызын төлөсүн биринчи орунда. Kimden karız bolsa, ayırması yok al mamleketten, karızsız bir jeke adamdan karız. Mamleketten karız bolgon, bul жалпы өлködögü adamdardın karızı bolup sanalatdı. Себеби mamleketten kazınasında өлkөнүн бардык жарандардын акысы барды. Ошого